I hope umesikia. Ankaa hapa kidogo akisubiri mzee. By the way, unafanya nini siku hizi? Oh. Niko tu hapa kwa nyumba. Kisomo vipi? Unauliza story na shule. Nimefanya law. I'm still in the university. Mwaka wangu wa 6. Wow. Yeah. Amazing. Thank you. So you are a lawyer? Yeah. Ikifika ni wanasheria kidogo unapambana na wahalifu. Wahalifu ndani. Ngoja. Ni wasomi sisi wote. Sisi wote tumesoma. Vizuri. Sisi I finished my studies pale Germany. Ulitoka Germany lini? Nimepita miezi 6 tu. Nimekuwa hapa kwa sababu ya shughuli mbili za hapa na pale. But I'm in town. Vizuri. Ukipata muda, twende mahali tupata hata kikombe cha chai, I'll make sure I call you. Umekuwa mkubwa kweli kweli. Asante. Very nice. Ayokyo. Ono nteto ndenderega. Tegasi na yonkori. Igasi na koretire ntete bonu uri ndigasi. Warori mna abantu bayibangita. Ise ale maju. Wewe ni nini? Ndegita. Nani she's a lawyer, alright? Linda kazi. Unanorega mangana manga baswati kirongi nini ikirwa kanije zigati usoka. Look for a skirt outside there. But inside the compound it's prohibited, alright? Mambo ya skirt tikana tisikati kugwani sikati kendi. Know that these are your bosses, know that these are your employees. Fanya kazi. Nindi imangana kitchen. Make sure kwamba chochote ambacho umeambiwa fanya ukiwa ndenderi gasi, ndendera masikati, yani kintu nke yose gete bunansi gete muzeke. Nyanza matigango tebi umwana one. Nabo gikuruma nekiruru bagotenga makwiri na makuru lakini ekarago ikire igara magia. Nanda atari gukurwa. Ni nkwana ya chite boige kara abantu bagutinna kurupore. Lakini naende nkoranga. Igeko bafatari. Ekero umwana umumuratigali tukubuye nyaruka. Egwata. Eko machiko babu yake. Umumura gutigara kubuo umwana nyaruka. Ase ngenjo ntu ati natike tu nyaruka mumuro mtaga chiaralia. Osoka itima ngai. Omanya ni maite ngai mumuro mtachite. Timwa sereti mumuro mtonera bieka na bwate. Mumuro minere naro. Agachiara ya. Hono omwana yo minuko mbori omumura. Ekero mamu mina nyome tugocha. Igachite no omwana oyo omumura. Na tatu mino ni garingo omotindi. Akabwata akamanya kwangu omwana oyo pi. Neke gusiba goteba omwana oretanire igakuru kwekerentana. Ekagera bono tatu oyo mina akamwanga. Ukunyora nonya niji tatu mina akwite. Konyora kwa beire ungamo nene gikwaringe kira sigisi nzama ngwaringo manene. Mwana oretanire. Yena arengo omwana oyo omumura. Lakini kegusi mwana oyo oretanire tariko enia mugakuri. Ebagutaka amanyinga ime. Kusuria orio iboiro bono tigango beke buya. Oribono mugakuri anyoreto nero komwene. Oyo bono mamu mina aretanete tari komwene. Nekikiagere ata mweneti nande guchikwasa agaseriri nonyo igeta matanga agaigete igaiga anda kaira na ke. Takingo goteberinga onyendirie kunyarikana
Afadhali umwana omomura igakino naye nomuya Nyanzama tindakana. Lakini rende umwana omomura eko bafatali. Eko ba angake. Ngongot. Kwa hivyo kazi tigirindwe naende make sure nga mangana yendagira chungana mangana yendagira. Ebyasi kubiye yikiru kwa yikiri byasi. Stop eating all of them at a go, alright? Kali byasi kemo bibiri bitatu onyole myaka 3 yachire. By the time uko chako ikyomo toliro umebakisha viazi yani kwala butabutire kompo. Aro? Kwa hivyo kazi ifanyike ebe ndagira beka kando. Na kuigule. Na nyombe for your information. Nyombe mabere tari kubura. Kanyama kankari kubura na menyu nchiro. Enyama ko ya retro tiginya meyuri nonye kabere sasa margoba na sasaba. Tiga kuri nyama ya sasaba kwali paka nonye yokolete meza tisa. So chunga kazi. Yani najaribu kukupea tips. Naona tips. Za kuchunga kazi. Karaigwa. Hono ongeresera chinyama, ongeresera amabere, ongeresera ebyasi tubaka myaka 3. Uwo gatenga na moja kabere myaka 3. Ebintu no wateka isibiro. Arari enda su. Yani karangeri genega ngabona ngemiti nganji ko bagokia mesa. No wateka kini wateka kimpango. Kaga watebiga ox. Ateka kimpango. Ekonde ngaba. Amwa Italia rato tano ale mutu wanto wasiumu ngano ale. Endo wankiri hapa. Panga. Asante sana soko kwa na mwaka. Kai. Madam. Ona bareo. Endagira roga iga tubwate ndagira nyingi sana. Bas. Ayeragira. Umete nchebuno mwana sheria ni richi control rigoteba right to food. Ndiro noche ni ndirochi. Bona yo koragira ragira. Ogwateka. Na gokoragira. No bate freedom yo koragira. Thank you the advice. Lakini rende egasiero ogokorega sino mupango. I'm a gentleman. Pole. Na manyeti unajua naogopa siharibu kazi. Iko kerentane tali mwana. Kerentane nari. Lakini ya mangana nara muimu okonyora atari gusikana. Muna karu mwana. Inki mwamo serereti na inki molete tamachaya bunaya. Anara machaya mubwate mpaka gechemba gocha goteina ationse eri kuruga iga. Tata getikurara nainche tamasa kondra room yaye endagira ngoro timasa ko mwali kaigwa igwira mangana ajibono ngai nabaigwete nategerera buya muno naigumo kugamba ekina kitabyo ugundi sto mwana ogo unati amachaya naragutangana kubwa masikani Nyanzama tigango tebi ninche nakoretete tariga chembo koretete ninche nakoretete gambuone atari oge chemba ninche nakoretete mwanuri igo bona ya tigana mangana age chemba pi nyigwere njuri nakoretete mbuya buno kwana lakini anti tigango teiga mtoto wa nyoka ni nyoka one gata gocha gochinjikendi tio tinda getio cho sambirwe nyomba sengenjo gechemba igata ira nega iga agontonga nyomba ni kebiriti tinata kanje sambu ne petrol tiga ngende minto na gwata gete gonkonya onkonya kinde minto akende yonsura atake gonkonya ayonkonya yaki kinde gali chikoni minto nende kwanse kebanda keli mamu mtabu gate noke emisieli ane nkuoni na matoke na bonko enda ngenderese kuoni tigera kasomere tubunyagitari nche banda na akorete boniga tiga ninche nyore siringi sano chiane na buchikomente kan ayenkonye keronde minto aginti nataka gechemba changitere ga iga mwao tiga ndigere ga iga mwabo gechemba
tinje kuliyo bechege mwabo Ngonga chembo kwa sel. Ikauste mwabo ke chembo. Tali mintu. Mwabo tali mwaye. Chemba kwanza nakote skuru no banyagitari uwaye tikagende bwaye. Ai tigante singe chya maskani, tiganso ke ngora. Enigo bwairire mwarogo bande nyomba nebichayago. Ongo sega ngwe chanda kikyabete nyomba minto. Nigo tore bosamu. Tarari ogokwagwa Dickson Onsongo Ongeri, Hiro mwana Opito Ongeri na Rebecca Ongeri. Noyo mwabo Duncan Ombori, John Narisi, Nyameta Ongeri, Samson Onkware, Charles Marigi, Diana Mura, Rose Kwambuka, Sharon Kemunto na Agatha Nyarosa. Yaro mochikoru Ombori, Nyarosa, Ondiva Siango na Priscilla. Waisemoke nigo bari nyagosire Marigi, Mokaya na Mikam. Wange na Moke Joyce, Mura, Mary, Gekendo, Nyagosira, Magoma, Melon, Elizabeth, Nyakerario, Agnes na Mary. Gari moiguo Nyagosira Siango, Rioba na Bwogi. Garba mwabo Douglas, Geoffrey, Alex, Gichana, Movin, Arisi, Nicole, Peter, Mamanyi gatia bandabange. Mochango, nobeli tukiria Jumatano, tijigata tumwako yegari ya Masakwe Village, na rusugwe nkendu ya Marani Hospital Mochari, tukiria Alhamisi, tariki sanemo, merobeli yoko moyani yanekore kaneli tuko ria Ijuma, tariki sanebere, Masakwe Village, Masakwe Sublocation, Marani Sub-County, Ase County ya Kisii. Wewe na mimi tulikotoka mavuvi. Ongo sega ngwe chanda kikyabete nyomba minto. Nigo tore bosamu. Okay, otherwise sine kumugo kwa kamjesh kwa matego yetu sigati. Umete sisi kama watu wenye tunajua sheria vizuri. Hiyo pia ni basic need unajua, ayo kioma. Yes. Umeoa? Bado na si hivi karibu. Okay, unaona kama unataka kujitafutia mke, unaweza tu utafute. Ukiamua kuoa utatuambia, tutakupea siku likizo uende uoe utengeneze familia. Madam, na nikikaa hapa, unajua hiyo umete ngiti te korasera montambo chikonyeligia likiduka loro mukonyeli widi. So you eat while your hand reaches. Wono na opera colleagues na maskani maintain. Alafu kwa wabunya saya na bara kore miujisa anibariki. Gai compound igoso kiriro. Okay. Hapo kwa kuongelea compound. Kama unataka utaoa, tuko na nyumba mingi, tutakupea nyumba uishi na bibi yako. Okay. I hope hiyo iko sawa. Ukioma utakora atiga. Utakora nyore genteke mo manye kunyago kwandire kindi bio sio kuli. What is your problem? Utakora atiga ura nyore yi umanye ku otherwise I'm sorry for that. Hakuna shida ya akili ya upungufu wa akili. Marioko na rataranyo actually make sure kwamba anapata madawa yake ya saa 7. Hivyo kamjeshi umetuletea wazimu hapa ndani? Actually tumeongea na Ken, mzee Ken, akasema hiyo ni shida kidogo na unajua siku zote ana roho nzuri. Tigacha berange ili na I can look after him.
Lakini ikifika kwa kazi anafanya kazi. Ndio maana alipita mathematics. Unajua watu wakili kidogo wanapiga hesabu. Ng'ombe kitendi kichoni ng'akire era nyumba ya nerangi isana kenya kiterangi ndo ya sarikire nonte kitendi kinamba ya yenyore mwakire achanye ng'akire rangi ro kana ya sarikire na ara sinimbu ati namba ya yiri mwakira ngachanga kire nyumba ya rangi ya sarikire Chon nga yuri ni konyore otigo chani ngotagete chona ndore nyombe ndo ji asarikire rangi yonye ngakire rangi anye mentere rangi edi go agete to agete biya bono no ndo mukio nende gete bono rosu kabisa ando nsi asoro miyo ke go chega nonde egere ndo togambe na ando nte biri biri ngora ngakire nyombe yansi nonde enchua yechisogo cha nonde nayenga nyete ai kai omwana yangu nayo inji kwache tantara korro na chete ama tukate tetire kai matukata tontara korro mwana ngacha anti agante inega siokari wana go kirokoro na korra kurwana ngwabusa atete anachana okwana nanchi na go kirokoro kina korori gankoro na rali mumuru mito yo silete yono ndo tenga mumuru mito moya Bono tiganyo marioko nae makalio karia gubogori endugu bogori ya chikoni ni kanywe ilinde uongeze afya. Umete utakuja hapo nyo kwa It's okay. Kama baba alikubali it's okay. Haya. Hone ngi tutokora let us meet Unajua wangwana ukutana wanaongea mambo mawili matatu na nini inakuwa mzuri. Wewe umeolewa? Hapana, bado mimi nasoma. Bado unasoma? Vizuri, unajua huku nje maisha si rahisi, jua. Ni ngumu, si rahisi. Usicheze na vijana hawa. Wanatoroka. Okay. Wanatoroka. Sasa unajua wewe nimekuangalia uko na akili nzuri sana. Akili zako si mbaya. Mbona mzee Ken ananipenda? Kwa sababu uko na akili. Tunapiga mjadala, tunapanga mambo, tips hapa na pale, unafaa ukuje nikuandikie notes. Lazima nitakuta. Alafu unajua ni mtoto wa tajiri, usimwangushe mzee Ken. Siwezi. Tafuta mwanaume ambaye ana kisomo. Mwanaume ambaye anajieleza, watu kama sisi hapa, watu ambao tulitengeneza pesa kitambo. Right? Yaani najaribu kusema si lazima ikuwe mimi, lakini tafuta mtu ambaye amesoma na kuna pesa. Watu wa mchezo kufunga gate, kufungua, kupika, those are not people you are supposed to be with. Muletee mzee Ken heshima. Sawa sawa? Unanielewa? I consider your advice. Otherwise sina mengi. I have business to nina client nafaa kuona. Asante sana. Nipige naye biashara. Wewe ndo muone, wewe acha nitabaki. Tutaonana. Kamjeshi oro mwango buno muntu guishi ko endugu watigana ko bana sawa sawa otherwise I'm happy to see you. Okay, happy to see you. Happy to see you. Kwa heri. Okay, kwa heri. Alafu kwa heri. Alright. Alafu kwa heri. Haya, sawa, bye. Kabla nisahau kwa heri. Sawa. Tukua naye. Sawa. Kwa heri. Ukioma, punguza akili zako. Haya, kuna nyumba kule juu ya wageni. Utaenda ukae umsubiri baba, sawa? No problem. Usiharibu chochote ndio usikie kidogo. No problem. Haya. No problem. Mwana? Go kuri rumo kyoyo buno leiga.
etua renge iche na datu mino tuka badire na batua beire nere gabaka ngakia ruarite karuara ngajigote makumwira nyagitari kumurwanire gasinya baka na bantigire to bututi koboko ni fakti kana nyoire mumrumi to sirete igonkor busana gorende na batua le twanchaine biya mumrumi to erega isengecha arengo yo rukombugatie erega gagite guchirogoro njimna na arengo mananga gachamate nekyoro tubuna tuaga ito mochiga ndete gite kanyora bore mubuga yo ndo anyora bokke gose nye telimo mumro minto na mwanjete lakini nyasa kamuira bono rende ayo mwana ntagete ewante gete na incho buga timbarta chata tu minu buna arenge egere omuchio ito cyo kuimuka iguru ororokana era gukorije ngirbo ntayo mwana ana maina wote nonchi bunango koriereriga kwanza liyowe taminto gali para igamuin ani ngoro na narorire tatu minto pi ani akimba kama igamunyari lakini kolene toche tomera neri tukelimo twesi norogenda tu omwana to kumia oguma bwese na boko genda igo amakweri naro nakiekogera na inche nyanta arengo motindi asumukia kango nona itikitiko nyoro bugimubuiga mochujo narengo mukali mumuru mintere tarengo motini mona kini inche na oboire nakio kororera bono kana inchi twangere korosie emuchie ekerugwenere ngakinere na chiete ngagenda military nara military ga kongera ngatama bono nkaira nanga chaka kana chaka ngagenda municipal no onde bono nango kora municipal ekio na kiegento kia kioro kiringa onye tali obo tindi bwane ne chinguru chiane kango mwana bono gumuchu tori kororokana nonyoro chogitire buyaiga kango tori kororokana tatu mino muro mitorengo muntu muya bwate okubwite ngo bunura mitega undo nyaka goteno kugene tatu mino ayo gwekene tatu mino kabisa kana ngoliga liga na manyinga amumuro mito kabisa enigo bwairire marogo bande nyomba ne bichayago ongo sega ngwe chanda